Ami hahu moris mai abawasira hanori helade katak imini sukune naran umberlo. Nane we hobua ne iha tebuto tinan tolu basu su horikar ika hotu. I bua hanesa. Bua ne fuan ka anona halibu ema alas toma mai sau bua. Suku Uma Berloik, anesan suku ida nebe pertence ba posto administrativo Alas, município Manufahe, nebe honia paisagem furak, ori atrai hotu ne matan, painhira visita suku ne. Suku ida ne localiza quedas Iaraitetu. Husi parte norte nian, aketa quedas Otasi, nebe na konu ho produto oioen nebe belefomoris, ba comunidade sira, nomor sustenta sirene economia familia. Tuir dados demografia husi suku Uma Berloik nian, habitanti nebe hela ya suku ne, hamutuk irihunrua atus nen nenulu resinen, kompostu husi aldeia hat hanesan, aldeia Barialaran, aldeia Kolokau, aldeia Kuluhun no aldeia Uma Ferik. Culturalmente, suku idane mai husi Uma Kadunambot hat, oniarin walu, nebe orasne nyezerasaun na konu sayema barakona, anesan lianain suku haktuir. Ami hahu moris mai abawasira hanori helade katak imini suku ne naran umberlo. Nebe ami la honafati suku umberlo nafatin de. Ahimatan walu nua walu hetan aldea tolu. Ahimatan walu ne abo bel temete. Ahimatan walu nua walu umferi kremaliak pasar kulhun fuga larang, tua larang, klosan paria larang. Tembu be atu halibur malu, hamutuk mai, tembu hansa servicio atalu malisan, no umalisan halo hotu tia, atu hamutuk fali, halo umaben. Nane we hobua, ne iha tembu to tinan tolu, basu, suru, horikar ikan, hotu. I bua hanesa. Bua ne fuan, ka anona, halibur ema alas tomak mai sau buana. Iha suku ne iha mosfatin turismo cultural ida, o forma natural no único tebes, onaran Lagoa Kasfutar, nebe besiqueras iha tasi ibun iha aldeia Kolokau nian. Atu hatene kono ba fatin turismo ne nia historia no nia regra sira, mai tabarona explicação usi geração be Lagoa Kasfutar. Laguane di narane Kasfutar. Teste ulu kedas ni narane konta mame di narane Kasfutar. Nia proses kebene tinan tolu tinggi dalida. Depois nia kene tinggi bulan April. Labele sesu si bulan April. Ne tukulebel ema ya nabakarek ema latuir. Sida ni hakarak ba te bulan April. Tetun alasnya ne karang bulan hasmea. Ne mak kebene. Karek kita lahal tuir sada masih apa pesa. Karek lahal tuir ne ita kemos nan la iha apo bele tata ema o taksi bele bot bele be dada ema. Si uluk pernah mayona sekretaris Estado Turismo pernah mayona atau dihan loke fatin turismo hene. Mabe ate data sida acontece da. Desenvolvimento nebe governo implementa ia sukune liga ba área infraestrutura básica mak Programa Nacional de Desenvolvimento Suku KPNDC. Sefi Suku Uma Berloik Sabino Fernandes Saktuir, Programa PNDS lori benefício dia ba comunidade sira tamba consegue hadia ona escola halo valeta inclui halo irrigação benian atu bele facilita comunidade siranya atividade lorlorong. Di Haitine Suku, início de 2014, existência programa PNDS primeiro mankhalo irrigação, rehab irrigação da Aldeia Barialaran, ho MCK Sere Suku nenenian e
idatan Centro Comunitário Aldea Umaferi. Badalarua, reabilitação escola ensino, sala hat, ensino básico básico suninian, halo saluran e aldea colocau, rehapons uma professores, tahadia estrada ba comunidade e aldea Kuluhun, foi entinam conto que tahalamos construção edifício ba pré-escolar e EBF Wesusu. Hentinha nini mak será que implementa. E a Sukune, comunidade acesso à eletricidade rodiak, também comunidade Sira, ela quedas e a estrada Ibon. Enquanto a parte bemosnian, governo instalou uma tanque perfuração ida ba comunidade Sira, no horas ne e ela fase instalação, mas be comunidade Sira la halerik ba bemos, também Sira ida e a rasik be poço nebe makdada husisani. Suku uma berloik conhecido hanisan suku potencial e a área agricultura nian. Também e clima nebe manas, alo produto hirakne buras no for resultado diak para a comunidade Sira atau consumo. Sefi suku uma berloik actuir com a atividade hirakne be comunidade Sira halau e a sukune também contribui duni rendimento nebe diak ba uma kain e a ida ne suku. E tem suku kuliah ba setor agricultura nina produção nebe barak quase fatene suku tem suku ne potencialidade ba setor agricultura. Haremos tina sempre hasilnya produção barak, batar, hudi, inclui morotahan sirene tamraine rai potensial de então qualquer buat nebe emak bele kuda ba ne sempre fonnya resultado nebe emak dia. Inclui kolam agora começa a existir barak tanono. Parte pescas, parte hakiak animal, maski hene ema lius estrada ema lahetan animal halai bahlame kata hanuen kari sukune animal lai hamebe ita liusi concordância ita identifica te fatin keta kita depois hode hakiak animal hanova mas ihe vila larane kesi sulun hutu para livre be mutu atau halotos atau halonatar tu tempo nebe magni vontade. Mas que produção horticultura caratina com quantidade bot, mas be dificuldade nebe grupo agricultor Sira enfrenta, menos equipamento trator, atau facilita comunidade Sira, bem hira halonatar. Sira ne preocupa tambah kartu Sira ne pit, problema basira makanya iha menos lius traktor ne maka tambah dalam rumah itabel dehang natar. Ihane quase narup tono ba mas dalam rumah itu berdeng uja det traktor ide det amtang husi dene labele cobre ba iha ema hoto sim balu uja tradisional balu mos uja hela traktor nebe maka iha privado mos iha apoio ide rua nebe maka husi tenia governo. Jacinto da Costa hanesan agricultor e suku nehateten comunidade Sira e a vontade a produz hare, mas bem se utiliza sistema tradicional, no Sira produz tuirde Sira nekbit. Ya Sira e a vontade. Ita hare kata durante ne Sira la mal vontade para atu halo, mas bem Sira na fatem vontade, mas que usa Sira nekbit força, usa manual hode continua na fatem até continua to agora. Usi Sorin Seluk e a comunidade Balon Mos hahu kuda Buanaga, horas ne Buanaga nebe comunidade Sira kuda atingiona hun rihunrua resin nebe fofuan diak anisan técnico hakiak Buanaga explica. Primeiro ita prepara uluk arayan sa material sir ne hot tia ita fo ansa ita sabedeng ita fote hotu ita be ansa ita be lore ai ne ai suak be ne ku be ke araya depois me ita hari airin hari hotu tia mak ita kuda Buanaga. Hahu khusus saat ini. Ya 2022. Jadi itu bocor kuda hun hira mak agora. Hun 2000. Eu sinto contente. Tamba ansa betiran sa enjoy ne kari kan sabe mai ajuda experiência com a Buanaga. Agora durante ini itu bocor peleta dal hira. Coleta semana sira husi be kantor ne tu mai tula bebek. Nia preço itu bocor fane? Ia fuam bot ne $2.5 ida be pas $2.
Ansa sira mai tula lor bafang kosang enjo ami yang setan kada pulang maksir sele fel ami. Suku Uma Berloik íamos centro ira nebe concentra liu bahakiak fini ikanila nebe serviço hamutu ko agência internacional Orfis pode distribui fini ikan ba comunidade sira o preço nebe diak pode bele hakiak ia kolam nebe sira rasik mak prepara. Grupo hakiak ikan ia sukune maioria se utiliza de kolam tradicional mas be ikan bele hakiak toriu sanulu resin. Responsável grupo hakiak ikan nila Zoni Fernandes Ateten ia sirene grupo ia ema barak mak hakiak ikan mas be precisa tulung husi governo atu bele moderniza sistema hakiak ikan. Hanya san CV grupo sempre coopera haunya membro grupo sira atu insake ekolan pudha sa produsaun ikan nila monosex inebe makami hakiak. Aminya grupo iha ema 115 orang ona mak agora dau husikon ikan uan iha kolam no balu sidau surat tambah sidau distribui ikan uan no total kolam nebe mak at iha suku Berloik aljau maferiknya hamutuk 156 unidade nebe maka insentivasi husi komunidade huje ke rasi konya siranya 5 rasik. Durante-nya husi partai governo si dauk tahu atensaun mebe durante-nya agensi Orfis maka tahu atensaun liuba hakiak ikan nila nebe mak amilau hamutu kosira. Ne lao tinan ida hobalona. Fo ikan uan no apoyo ikan mebe iha fulan uin Juni ne nuin misaun atu hotona ami si buka dalan atu fuhatenya ba governo isa para bele may tao matamba amin ni komunidad ni maka hakiak ikan na mak montante barak iha aldia idane. Iha tinangkutok Ministro Agricultura Peskas may kuleta hare iha permese atu opoyo eksa tu may haluan komunidad niya kolam iha nemes. Hinto agora mos sidaw eksa sidaw may. Tan idane makami husu ba governo bele Ministero Agricultura tu bele may tao matanafati no permese ni maka permite ba povo ni bele lore mai iha povo. Além de hakiak ikan iha kolam, comunidade balon iha aldeia kolokau mori so atividade pescas tamba sira hela kelas basic tasibun. Equipamento nebe pescador sira usa ba pescas mak ro no bero kik nebe hetan mos apoio husi governo. Atividade pesca é a área aldeia Colcaunian, lá ane sampai bainnya normal, tambah ita bazia bat tasimane. Então tinang ide ita beldean ita utiliza fulan siadet, fulan tolo ita bel uja tambah tasibor. Tambah bazia ba equipamentos manual, então sira la bel kair barak liu, e maida loronja ita beldean ni bel kair to ya 30 ou 20 kilo. Sim, kalau uja equipamento moderno ka, nekan ita beldean kata badok. Ba bele batai klarang antau ita bele lorong ini bele hetan 70 100 kilo. Sim, au durante halau atividade de pesca, au beldean bahuni individu, au beldean hampir 20.000 30.000 tambah quase hauni mori stomak untuk tasi husi pesca. Sim, equipamento nebe mak foi lá apoio husi governo, te sinti dane bele hafacil tebes ita ami para bele ba pesca. Mas ba grupo serceluk no mak sidau iha equipamento ida nem ser sempre as dificuldades. Ita hakat ba setor educação. Suku Uma Berloik ia escola básica filial ida nebe hari ia besusu no acumula estudante 9 atustolo resin composto husi primeiro ciclo to terceiro ciclo. Professor nebe hanorin ia escola ne hamutu sanulu resin ida. Ida dei, na casa decimal? Ida, casa decimal Ida. Escola refere a condição nebe diak, nebe gudan no dapur, nebe fornecedor sira,
utiliza a atividade merenda escolar ou condição ladrão saudável. Coordenador EBF Besusu Haktuir, processo aprendizagem e escola né lá normal, também estudante sira ativo, no iheduni vontade a tu aprender. Mas bem, problema nebe estudante sira enfrenta, mas menos cadeira, mesa no livro para estudante sira. Hasente sala de aula sirne ihanaba ami sala iha sanulu mai be iha finlalahnya ami mudati sala ida ba iha sala profesornya nemak hela sala sia ba sira. Ihanaba maske estudante barak mai be atur hala grupu sida tu subsentes soke hanisa meja cadeira mak falta barak pasira. Kona ba livro sira ausente suficiente maybe durante ne suficiente to iku hanesa labarik sira aprende but hanesa lifuang Roma ka historia Roma henaba hosir ne idade ki dalam rumah mo sira le mesane san le litia darma sitau hela balu bele mai foti le stia e balu lore ba uma le livro né depois ir lore fila fale mai mas to agora livro né mos minus. Iha setor saúde suku Maberloik e pessoal saúde na rua serviço de atendimento para paciente sira nebe moras. Cada loron sira atende paciente beleto sanulu resin. Enfermeira Aquilina da Costa de Jesus Actuir sira fa atendimento para paciente sira baseia ba moras. Atendimento sang bebain lor-lorong nebe ami atende makan paciente sira nebe mai moras nebe sang kondisi normal então ami atende hene no karek ihe kondisi nebe grave liu ami harko bahe centro. Cada lorong bye-bye ihe segunda, terça, quarta, então dalam rumah paciente ihe dalam rumah ihe 30 resi. Selain ta ihe 10, 11, tam ihe ne posto ami ihe posto neng ne ihe hotu pessoal, ihe hotu depois ami ihe centro, então dia consulta hine suku. Ihe ne ami neng rua hau ho parteira. Ai moruk sirang sa? Ai muruk iya nih aminnya ai muruk tu ami posto quando hotu então ami bafutia centro. Problema nebe forisku basuku Maberloik mak mota laklo. Mota ne nakon hora henek nebe sata netik be atau labele suli batasi. Maske iatinan rihunrua sanulur senen liuba, governo halo na prevenção, mas bese na fatin saya ameaça ba comunidade sira e tempo udan também estraga sirenearai no produto local. Comunidade e suku ne recomenda para o governo atuar intervenção que garante ba tempo naru. Ia tinang kotu nene governo hala duni fronsong. Hala duni fronsong fronsong sae tolu. Antau ihaneba metro tolu frei. Metro rua liu iharai. Ta ora impacto ona bare henek. Heta nona impacto bare henek maka rai henek fronsong kumesa minus. Balu heta detona setengah meter rekna. Então o governo kata atu acontece liu mak foi resolve ka o prevene atu labele acontece. Hierarquicamente, suku Maberloik integra e posto administrativo alasnian. Administrador posto administrativo alas Actuir, suku Maberloik sayanesan suku potencialidade ba agricultura no implementação programa piloto kiakikan. Suku Maberloik ne area potensial ba agricultura. Atu dihande te ne ite koleh holian Melayu karik ne lahambasa ba kapital post administrativo nian. Suku Maberloik, suku Dotik ne area potensial makas ba agricultura ba hakiak animal ba nasa hakiak ikan sira. Então agora radauk suku Maberloik sai piloto ba lilu hakiak ikan.
sira halo cooperação dia com a agência balão si Warfish nebe mak estabelece sirne itau fundo senava para ne apoio itani comunidade sira nava ho liderança comunitária sira si aldeia no suku sira consegue halo kolam ikan yang basir hakiak ikan milah nava e depois nini benefício maka bem como ba posto administrativo alas e ba suku uma berloik rasik ba aldeia hat nebe mak existe he suku uma berloik mos prioridade mos ba iha bele responde ba consumidores sira lili merenda escolar. Então agora produto sira ne sira coileta no sira lori bafan sira la lori saiba município dala barak sira funded ba comunidade sira ne e ita areka tak produção nebe sira produz cada sira época nebe mak sira coileta ne la suficiente. Então ita precisa tem que hau dehan ona basep suku ma berloik halo cooperação dia para buka tang agência bal nebe maka hakarak tautan hakarak mai halo serviço mutu comunidade para bele desenvolvimento tan halo barak liutan. E a agricultura iha tinang koto 2024 ita ministro agricultura excelência ministro agricultura mahal coileta na bahara iha uma berloik e no momento na presença moço si Serviço Municipais de Agricultura Município Manfai, Sua Excelência Presidente da Autoridade RASIC e Administrador Autoridade Sirhot. E anaba tuir Ministro ni hari katakne ada nabe mak potensialidade tes bato sonatar. Então ia naquelas tinang dane ita heta nona traktor sira e município mos consegue fona traktor e atu cria centro centro movimento ba traktor sira e no mo centro manutenção ia colocar ou ia aldeia colocar ia uma feira ita refate ne para ne ita agrupa tia traktor sira na para ne be fácil para hal atendimento bet na comunidade. Desenvolvimento atual dia e a sucuída precisa cooperação dia entre autoridade local, liderança comunitária, no entidade relevante sira e a sucune, atunune belelori moristiak para a comunidade sira.